ha mi dul a chéalaí fer jaallanta. Sealaí mar a níimi a míl sin na sear leis, díirech mar a bheith hena bhar ga dhéanú. Hashin an dúad al dhéanú cake cáise agus sé recipe a seo thuair mí bhó mó henabhad. So bí sin na cúd 10 agus 10 gram de gím isteach a seo. Bí sin na nuair sin is scarrig 8 uain. 8 uain. Léibh. Nis bí sin cúteach go cúr siúch garán. 300 gram acam sa na seo. So, sin a dú, agus gabhesca chuid. A sin inis dul a chuir thula cáiléile, cóla, agus sé custard a hanna seo. Nis as a recipe ha gran gur siúchgar vanilla a córic a chorán. 6-8 gram gúte a réadna hanna seo. Curí sin semolina an. 100 agus 60 gram an na seo. Spí sin chur 10 spáin de fútar bécarach gan. Fé mi sin an gealachan a bheittig. Ai, de sin ma. So bí sin mescaigh seo. A bhí ddíach chuir bican vanilla extract seo. Rud bic salain. Bí sin chuir 4 Spáin rum an cúteach. Sáis. Sú dá lemon. In how the reasons. Love. Love, yeah, love, sinna. Is had 10 kilo de kwark an na seo. Ha Andreas a dórstig a chula cáil an a séach 10 orlaich tarsing le bónar lé. Ha na heragal a dul an a séach na slugge. Agus an uair sin gan an nábhing an ná. Agus dé náú chuú bhan nábhing eice. Ha ag 100 agus 9 Celsius. Agus bí sin ga chur gan a bhain. Ha cúrché cáise gan nábhing is an 3 charstal na huirach na gus mi da bria or bhuiéir. Andreas mar smaig o sin cwad fer sgynial. So, Fyr i dol iach yn pys. fiach is an pís. O, sin ma. Agus a has blá. Di chan eich dy fahad. Am is smudging gabig I moichel. Yeah. O fiag.